akasisela zinduna sesizezinduna zeZANU-PF. Engingakukhuluma akusonto entsha ngoba libonile abaqedwe ukwenza last week eState House koBulawayo uMnangagwa ebiza izinduna ethi bazokhuluma ngodaba lweBukhulawundi. Abanye benu selizwile interview kaMtshane Khumalo. Abanye benu abakwazi ukuthi what is the role for uMtshane Khumalo. Into engidabukisayo enjala ngikhuluma ukuthi induna zemaThebeleland lezeMashonaland zichiyene. EmaThebeleland sinenduna leMidlenzi, eMashonaland kasila nduna. Ngoba izinduna ngenkosi. EMashonaland akusayi kube lenkosi. EmaThebeleland komthwakazi lezinduna ezathiwa yinkosi uLobhengula. Ngezinye indlela bayiyo kanye isimbolo yokuthi nxa sithi sidinga inkosi kanti sidinga inkosi engubani ngoba izinduna zasala zikhona but inkosi yasalingekho. Nxa sibona sisentabeni ezinduna khona phana siphezulu sisiwa lamapolisa ungakhomba lapho sasikhona lapha phambili laphana uzobona intaba yezinduna lapho kwafela khona izinduna ezazikhona ngaleso sikhathi angitsho yimbali yethu ongeke wayicicha. Ungazi ubhalise namhlanje ku-history yeZimbabwe ubhale ukuthi history ufundisa abantwana uthi people making history awusoze uyiciche leyani imbali ngoba amashona yibasayenza history ngoba kana history. That's why amabhuku abesithi people making history. Now ngithi mina amashona asestada thina ukuthi no abantu besindebeleni they are united under their chiefs. Remember, we used to have our own paramount chief, Chief Kaiser Ndiwele, who would call ama-chief wonke emaThebeleland bayehlala phansi baqhobe ithambo lemaThebeleland. IZANU yakustarta ngabo-2000 ngeni MDC yathi yena ama-chiefs savunyelwa ukuba politically aqeda lapho apoliticize ama-chiefs afoma into abayibiza bayithi yi-National Chiefs Council esilo president wezinduna olichona uFortune Charumbila. It is the norm eZimbabwe ukuthi Shona is always number 1, Indebele is always deputy. Basebethatha ke mama mamkani yebo njengoba uvele ku ngilusizi banali thina eMRP asivunyelwa ukukhuluma manga asivunyelwa singakhuluma manga laba basithumayo bazasivala imlomo sike izimumu singakhulumi. Ayikho ngikhuluma iqiniso lokho usungibopile ngizakhuluma iqiniso. Ngoba mamkani kungumnyama ukuthi ibubi ovela kuyo enothe kangakana elabo Tech Mine elabo Queen's Mine angazi ukuthi la mama yena mangaki. Kungumnyama ukuthi induna yakho uMtshane Khumalo ongu-deputy president wama-chief ungumthengisi. Yiwo umnyama esibhekane lawo ngoba uChief Mtshane Khumalo ngakaze akhulumele umgwaqo lwana osuka koBulawayo usiye eNkayi ama-resources athathwa khona phana nsuku zonke ukuthi athi mina abantu beHarare lancinda uluthu lapha endaweni yethu kodwa umgwaqo uyi-death trap imali lelisa ngathi ngakukhuluma kodwa namhlanje ufuna ukubuya azositshela iBukhulawundi. Ukhona lapha umathema ungakunkali nxa ewulanda kahle umlandi wezinduna zakithi uyakwazi ukuthi uChief Mtshane Khumalo wangena by default.